Normal, está muy fría. Vai com força, corre. Vai com força. Mira, vai, vem. Deme, Lunita. Lunita, ven, anda. Ven. Venga. Lunita, ven. Ven. Ven conmigo, anda. Ven conmigo. Ven. Anda. Ven. Ven conmigo. Ven.
toma, que Ven. aquí están Ven, ven, Lunita. Mira, Panti. Lunita, ven. Espera. YouTube. Tampouco che fai moita calor, eh? Estou ben. No, estáse Estou de perfectamente. maravilla. Calor non teño. Mas calor se sería incómodo. Estou de maravilla. E a auga está espectacular. Me gusta máis así fría. Oh, que me pisou. Ai, bueno, parece que xa se vai adaptando, filla. Ahora que nos explican como estamos en playa, adáptase a Lunita. Como se está animado. Mira, sí, allá está. Cosa che tu ci crema, come non te pensi? Bueno. Sara, estás cansada, Está calmo. Está calmo, é só uma coisa. Uma hora é a É que nunca estamos máis de unha hora. também. O que pasa é que eu supoño que a tarde é máis sempre. Non se dixen que había que ir, né? Vamos a andar, vamos a paseo. Vamos, Luna, ven. Hola, mía.
Oni. Oni, mírame. Nada. ¿Dónde vas? Están xogando, pero tú no, ¿eh? Despois no coche sei que te ven secar.
Ay, pobre. No quieres vir más. Ay, Bueno, pobre. luego no te veo. Al principio está frío. ¿Qué va? Que está buenísima. A primera sensación es fría, pero después está buenísima. A mí me gusta más agua así. Venga, vos coger a... Que vaya andando. Sí. Bonita, vamos, cariño. Vamos. Ven. Vamos. Vamos, abuelita. El bañador queda por aí que xa está seco, pero sen roupa para aburrir. Que pasa? Depois hai que poñer o arnés á nena. Pero non está mollado, deixo aquí. Estamos. O meu pantalón. Ay, ay. Estuve en Bragas e non me viches. ¿Eh? Lástima de morir. Non vos sentades? Esa tamén o ten. Pues luego. Aquí, mamá. Vou beber agua. Estou cansada. No, esa agua son dos cadelas. Porque esa é de Urique. Ah, Me da botella outra. Pero se quero xa a poño. hola, que reluciño. No somos los únicos, ¿eh? Ali abaixo está comendo. Ah, xa. Ai, Pampino. Non sabería como bolsa de basura, pero... No. Ya está. Jope, non sei se dixen algo. Ai, Uxía, no! No! Volve a facelo. Eso sí que no. Saco. Non me provoques, que está Uxía grabando. Leonita. Detrás da caixa. Dixo, para que tiras eso sobre la mueu? Mira, miña nena, ven pa aquí, anda. No mesmo lugar que un antigo forte, érguese este a mediados do século XVII, en 1809, como un episodio máis da Guerra de Independencia. Tropas dependentes da Xunta do Principado entraron en Ribadeo, asaltaron o forte, voaron o polvorín e a partir desde aquí na playa. É que se me ponen que aparcaron entón non tiran un millón ahora. Vai cada vai. Anda a ver cada vai. De agua, no colmo. A ver que se trago sombra por aquí. Así, ¿por qué se pone muy dramático? Ah, mi cariño. Bueno, pero aquí podes hablar.
normal. Aquí xa verás. É unha pasada. Mira, Uxía. Estás facendo un vídeo para la posteridade? Sí, A ver se salgo guapa. sempre. E salgo rasgadita ou Bo. Sempre está cerrado, pero xa está aberto. E logo que teñen al lado como un bar, non? O que é? Es necesario reservar con antelación para visitar a Illa Pancha. Non sei. Os domingos está pechado xa antes de pasar. Porque ten os chinos postos, non? Pois se tens postos, xa ando vexo cortado, xa non acepto, porque te dá pa aquí. Pero dar a volta, vamos dar a volta abaixo que non arriba. E vamos estar por poñer o pantalón corto, eh? Bueno, Ah. por la casa non. O que é isto? A casa del Lucero, que xa non me acordo onde é. É nunha calle lateral, así un pouco para arriba, non? Pois xa estuvemos tamén. Pero se non pecharan como están. É que o problema é que o equilibrio no parque. Se non é primeiro, pago o peso. Pero se non é fácil. Claro. Tiene que ver que non fixera o parque, todo o que dices, pero non hai pan tampouco. Que o todo de voltas é parque. Todos quedan para hacer en imposible, porque, a ver, pois menos traballo é imposible. Non é verdade, é date conta que o domingo estamos 4 personas, Illa Pancha. carne, empanadas e tudo. Que compraches? Comprei unha tarta de mondoñedo, que está moi boa. E recórdame a miña infancia. Sigue, sigue. Sí, porque viñamos á playa e comprábamos sempre unha tarta. Pero non en Mondoñedo, íbamos ver ao rei, que salía a visitar a xente. Espera, espera. Home, non sabes eso. A ver, conta. Eu sacaría a mascarilla. Non, parece que teño papas na boca, non se me entende. Que queres que che diga? Pero pon o micrófono aquí. Aí, así. Como? Fíjate. Como na... Claro, como... Así? Sí. Vale, bien. Pois eso, que compramos unha tarta de Mondoñedo, porque me gusta moito e recórdame a miña infancia, que viñamos á playa todos os domingos e íbamos a Mondoñedo, pero a Mondoñedo centro, a ver o rei das tartas, que salía sempre a saludar á xente e a comprar unha tarta que está moi boa. Gracias. Algo máis? Nada máis. Por outro lado. Está chulo, verdad? Xa me teño fixado. Luna. Luna, máis a vista. Ai, está pegada. Está pegadísima. Uf. Bueno. Pues hai que comerla a cachos. Porque está moi pegada. Ves como necesitábamos a espátula? Así, así. Caramba, mi cariña se non che vou dar. A ver, ai, a batidita poquito. Aquí, así que metes máis caspita. Ai, Lunita. Cadeliño mollada. non a ves? Non a ves? Ai, Beixo, beixo. perdón, que che di no huesito da espalda. A ver, vamos a aclarar este xabonciño e ponemos outro. Mira como sale a caca. Bueno, mira que bueniña é. Claro, por eso. Bañaremos así de vez en cando poidamos.
Bueno, poder podemos, pero para que non lle faga daño. Para que non lle faga daño, non. Ai, o huesito de espalda. Joder, que me dá moita grima, teño que arrancar. Las patitas molláronse en agua. Así. Muy bien. Espera. Lento. Lento. ¿Me has pasado? A ver. ¿Me has pasado ti? No, pues yo te lo pongo. Ay, 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 ay. Vale, vale, vale. Xa vexo que te has pasado. Yo no subí por niño encima. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Lunita, que nos vamos que eras dúas de fociños? Pero eres un garbancito. E non podo contigo. E cando te vamos sacar? Mi madre. Ay, cariño. Ahí va, que estamos borrachinas. Espera. Sí, non che quero dar moito na espalda. Así, así, así. Así. No, no, no. Que pode facer daño na piel, colonia non. Xa temos a piel delicadiña, verdad? Colonia non. Artu, vamos a la ducha. Qué buena, non sabemos que significa eso ainda. Venga, vamos. Poñenlle unha toalla para que se seque. Oni, non sabes o que che espera. Xa verás. A ti non fai falta que te estea aí 3 horas. Ai, sí, mira que buena. Non te poñas nerviosiña, Tranquila, tranquila, tranquila. Xa verás. Así. É para sacar a salitre, muller. Así. Carambas. Muy bien, para, con xabón non podemos salir. Para, xa te vou aclarar, veña, ala, xa non hai máis medias. Veña, así sacamos toda a sal, a que la nena lavadiña. Oni, a ver, ven aquí. Sacúdete. Oni. Nena. Que che fixeron? Sacudiuse algo. Sacúdete un poquito. Agora que me tengo que sacudir eu, que estou empapadísima. Sí, a 1.40, porque se está viendo que va muy rápido. Una de dos, o Julia. Pantuflita, xa está limpio, non fai falta que te limpies. Sí, la tengo que recortar mucho, porque vista sobre todo No. con los de ¡Oh! no puede, antes lo decías tú, la carita de Rigoberto ahora va tirando Rigo, ahora al final ya está tirando el resto. A ver, Miguel se está, no, Viñor está caminando muchísimo, mucho. Va además muy clarísimo, yo creo que también después de... Está mirando como cheira a